Lajkam ha Shillong Science Center, Educational Assistance, dan kawai ke pos balaj, katulop kan long arpo hajar shibnai, dan kam pas Bachelor Science PCM jeng nang hak komputer, kibalai kai tengah school nagi pishimenta hak science project kue hak school ba kamtam hak lain astronomy, ke pos ke baar kada ke technician electronics, dan kawai ke pos ke balai. Katulop kan long khasan hajar shibnai, Deben pas ITI Electronics, but license ke jeng tibet haki electronics, biomedical electronics engineering. Deben don ke jeng tibet ke bahadu license hadin Malayo certificate but ke jeng state ban type computer. Ke pos ke balai kedai ke kampion multitasking. Dan kawai ke pos balai, katulop kan long spo hajar shibnai. Deben pas kelas 12 sejrong. Deben nang banyak kali but banang komputer. Pos ke besau kedai cleaner multitasking, dan kawai ke pos balai ketulop kalong prahajar shibnai, deban pas mentrik sejrong, deban don ke jingnang hak kamtung sentiu bat menkut keper. Pos ke besan kedai cokidar multitasking, dan arti lagi pos balai ketulop kalong prahajar shibnai, deban pas mentrik sejrong, deban long kum security system bat badon ke driver license. Kasnem balak ban apply kalong kat prasnem hadu live news nem karta. Kumno ban apply. Pendap ya ke standard form link ha ke description. Ki biodata jong pi, ki certificate balale self attest, ki xerox copy. Nangta sapha ya ki kod kisla da ke pos, sya ke office jong ke Shillong Science Center, ni yu campus Maulai Shillong Nyokndai lai not RR. Lane pha ya ki kod kisla, sya ke ka email harum. Lada pidon jingkili negino kinu jing negi komplain sung bah comments bat ngin saya rap yapi. Kublai Shibun.